Sih dong. Apa mas? Iki dong. Menjawab hati bisu. Iki alat kami kok biru-biru ini dong. Biru-biru. Ini tak periksa nih sih. Iya dong, ini dong. Bisa biru kok. Waduh, kok biru nih ya mas? Iya, makanya. Iku ndoke sampean kudu diamputasi. Masa kok diamputasi dong? Tapi kok birunya saya hilang dong ya? Tenang aja, gak bahaya kok. Sampean malah aku nang ruang praktek rumah dulu, tak operasi nih. Misi dok. Oh, oke mas. Moga-moga. Dok, iki kok malah merantau ya? Mana umpet kok malah melok biru pisan nih? Maksud sih? Ya apa sih dok? Ya tak periksa sini. Mari dong, mari dioperasi. Waduh, iya biru ya mas. Makanya yuk dok. Ya apa ya? Ya itu kudu diamputasi mas. Amputasi mana? Amputasi mana? Gak apa-apa, tenang ya. Mek dulu kok. Aku janji mek dulu. Sampai malah aku. Rumah dulu. Ya dok. Apa mana mas? Saiki pupuku dok sing biru. Kamu Wingi jare mari ndoke diamputasi, wah. Terus manuk mriku diamputasi, wah. Lah merembet nang pupu malah Sus, itu. mas. Tapi sudah tak periksa nih. Wis dok. Mungkin loh mesti ini. Cuman buka sih. Oh, Pupune ya ini ya. Iya. Jare waras dok. Oh alah. Sepurane ya mas ya. Iku ternyata selama iki sing biru iku. Hah? Iku kelunturan celana jine sampean. Mati kon dok.